деген қаншаға кетті? Қаншаға қалды? 7000 сұрап отыр. 7000 сұрап атаға. Мынау 4000. 5 Окей. 4000, 5000ге сұрап атқан екен мұны. Осының басын айтып қой. Бұл бағасы қанша екен? Я ұнат екен. Азы мисет етпейді. Мына 3,5. Мына жерде сода олап тұр, азы мисет етпей тұралы. Белек жаңылықтары көрсетсін. Ошо балды. Осы сөйлеген бі? Соң айта алсың ал. Болойды. 5 жеті қылып берейін. Иә. 5-ке болбайды дейм. Жоқ. 5,5-ға да болбайды. Арық шықпайды дейм. Onu var mı onu? 5,8 liraya mı? Kaça verir mi? 12 olmadı. 5. Etseniz. Арық шықпайды дейм. Арықтар қылбайды. Болу? Жүнді қылбайды да, арықтар үшін. Onu var mı? 6,700 liraya. Олардың айттым 5600 қылып берейін дедім саған. Семізін беріп. Onu 6,5 olur mu? Олардың айттым. 5400 берген табылды. Bir şey mi oldu? 200 сомды қошып тапсың, ачық айтқанда. Бердің білеміз. Көп қошпайсың, ачығын айтқанда. 100 сом, 200 сомға ішлейсің. 5000 yapı gene sayı қана. Мына азыр қошқырлардың салмақтарын мынауға тартады екен, даярдап атышат. Таразаларын. Азыр қошқырлардың салмақтары қанша шығады екен шуларды біліп берелі. Мынау азыр 57 килограмм болады мына. қошқырлардың салмақтарын көрелі. Қармақ бола. Ой, нені бар? Апай. Мына қошқырды азыр таразаға тартып көріп атышат. Bunlar da koydular çelik kaldı. Derge tiyip kal, derge. Hayırlı oldu. Otur. İkisine basıp koyun nene. 120 hakem karar. Bak. Ne? 120 hakem. Takı atma çatsan arka. Taktaydı. Burasını da taksana burasını. Alt gel. Бол, ем қойырсыз? Vereceği tip kaldı. Тиіп қалды. Тигенде 120 шығады мын? 122 кетіпті жаңылай. Tartsan arka işte. Göreceğim mi? 120. 121. Мынау қошқырдың салмағы. Мына 121 болды. Ушын балар қанша болады? 121. 35 мың, е? Мына 121 килограмм шыққан қошқырлар 35 мың болады. Мынау қошқыр 121 килограмм шықты. Мына 35 мың сом. Мына 35 мың сом болды. Мындай қошқырлар бар екен. Мына бұл жердің бары қошқыр екен. 35 мыңнан отау ғой, қошқырлар. Сен сатып тұрсың? Мына 35 мың сом шықты. Қошқырлар мыналар 35-тен бәке. Мына 35-тен, пара түсті. Онда қошқырлар 35-тен екен. Мынандай чоң қошқырлар. Мына Нарбота базарының
Bazarında çoğun koçkorlar mı? Telefon numarını aytıp koysun. Telefon numarını aytıp koy. Nazar. 0704 53 63 88 deydi. Muna jigit. Muna koçkorlar. Şu telefon bilen звонить et. Muna 121 kilogramlık koçkorlar. Muna hazırlayıp tazaga tartkanı gördüңөр. 80 bin. Muna koçkorlar. Şu parodası gisar bolup kalat ya bulat be. Muna gisar, smешный deydi aş. Muna 121 kilogram. Ne de verdiniz? Короче, екеуін ола. Kaça koydun? Қарам жақын күтесің. Muna hazır muna koçkorun bağısın, tarzasını bilek. Kança kilogram çat oldu ekan. Muna hazır butun baylap çat tarzaga koyuşat. Bunun salmağı 97 oldu. Cana koçkordukku 121 oldu. Buna koçkor 121. Bu 97. Buna 97 kilogramlık. Bu 121 kilogramlık. Buna 35 bin so'mdan oldu. Çok tetik bu. Mol öğrenmiş kolu. Çok tetik. Çok mol. Hakta öldü. Çok mol öğrenmiş. Kuru koyalar 4,5'dan bolu. Tertigi qancha ekan? Ya, tertigini yirik beledi arkının. Şima çıkanlar öyle bitti. Seniki bular. Ha, seniki emas. Bunamda qo'ylari bor ekan. Cüstlükü 40 hatta. Nereden 20 kadar buyruğu var da mı? Bunamda suvargan alıp ketip baradi. Bunamda qo'ylar, echkileri. Amonda qo'y echkileri aralashgan. Tak. Özüň tartып bereyinmi? Muna mareki. Muna bugün Narboto bazarına geldik. Muna Nurçik'tin qorosu. Hazır muna Nurçik. Muna 3 koçkor var ekan. En çok koçkor mol. Muna çoğun koçkoru. Qancha uşun? 25 bin so'm turadi. 25 bin so'm. Salmağı qancha bo'ladi uşun? Salmog'i joy bir 120 kilogramdan chiqdi. O tarazaga. Yaşta koçkor. Munaki 2 yoshda qo'shqor ekan. Mana 25 bin so'm deydi. Mana Narboto bozorining baholari. Manaki. Markalaring charqlari qancha bo'lib qoladi? Şu koçkorun baldari. O'shuni qumbaldari. Mana 15 binden. 15 bin so'mdan ekan. Anda qarmoylar anda jo'nlar. Mana 15 bin so'mdan. Mana o'sha qo'shqorning baldari ekan. Mana Narboto bozorida mana Nurchik degan balaning qorosi. Manaki emi bul jaqda da bir qorosi bor. Oshon tartali. Da mana Nurchikning qorosi. Qo'zi qancha bo'ladi? Şu qo'zlarimiz. Mana bu qo'zlarimiz. 5,5-6 ming bo'ladi. Mana 5,5-6 ming so'm ekan. Shunday. Mana qo'zlar. Mana Bunday to'qqilarimiz bor. Mana o'sha aqallatda o'sha alstanla qo'yaver. Mana Nurchik. Bunaylarimiz bor. O'sha qancha? 7,5 gacha bo'ladi. Mana o. Şu toq. To'qtu bu. Mana. Toqtu bu. Mana to'qtu.
Onday çoğalaklar var. Ha. Şular başta koylar usta. Ha, buna koylar ha. 8 mindən bolup. Buna 8.000 derken. Eti de semiz. Ha. Çoğ. Buna 8.000 so'mlik koyu. He. O'sha ulaqlar hem. 5.000 aytib qo'ydi, kelib qolsa bana götür. Mana. O'sha ulaqlar. Çoğalaklar var. 2,5 ming so'm, 3 ming so'mga cheyin. Mana 2,5-3.000 so'm. Mana Semiz ulaqlarimiz. aka Nurchikning qorosunda shundaylar bor ekan. Mana ba'alarni aytib o'tadi. Onday semiz echkilerimiz var. He. O'sha echki qancha? 3,5-4 ga cheyin. Mana aka 3,5-4 Eti de ton. semiz ayoy. He, mana echkisi. 3,5-4 ekan. Ha. Mana 3,5-4 degan echki shul ekan. Ha. Qancha berasiz shu echkingni? Sadashib qolasan. Yo, 3,5 ga. tush 3,5 dan alalım. Bolorda 3,5 ming so'm. Bolar nech? 3,5 ming bo'lsa al. Ayoy, semizda yaxshi. He, o'sha yerdan o'sha yoqdan alsa qo'ysa. Shu biz qavurg'asini qarmab qo'ydilar. Ha, qavurg'asini qarab qo'ysin. Biz alavuzda. Mana ham qanchaga bo'ladi bu? Tush shu 3dan. Alayın. 3,5 ming bo'lsa 3 ga berasizmi mayli? Alayın 3 ga. 3 ga olmaydi. 3 ga ber alayın. Mana. Bo'lib Aqsang beraylik. 3 Gel 3 ga ber. yo'q bo'lib Mana. Berga 3 ga. 3,5 ming bo'lsa yaxshilayapsizmi? Mana. Ber 3 ga gel. Ha, olmag'ala. 3100 ga bermaydi. Bo'lov. Yo'q, 3300 qil. Qo'chqordan kelgan semiz. Aytchi bayga turali. Qo'chqordan kelgan, ha? Qo'chqordan kelgan Ha, echki mana deydi. aka, Maqta odatda shu. Semiz. So'yib jeb ko'raylik Mana do'stlarga. ham to'ra seniki. Mana ham klient keldi, ham klientni ham O'sha. yo'qmi сөйлөш kula mana klient bilan. 3000 so'mga suryapman bayga. Mana aka 3300 qilg'ila beraylik. He. 3100 qilayım bayga. 3100 Siz qilasizmi? xalislik Mayli, qilasiz. mayli. 3100 mana bayga. Mana aka 3100 ga ketdi. Ber bayga. Mana ulag'i 3100 ga ketmay bo'ldi. Bo'lov. Mana yo'q savdolashib turadi. 3200 qil. Mana. O'rtasi qildik bayga buni. He. Ha, aldık buna 3200. Mana aka 3200 ga olib ketdi. 3200 so'm Mana. aldık bayga buna. Mana aka mana Nurchik degan Biz bola. aldık. 3200 so'm Mana bayga. savdosi Nurchik 3200 degan ga bola ketdi. degan ayvoy yaxshi ekan. Ha. Qo'ylar yaxshi ekan desizlar. Biz pastayni shundan olamiz. He, mana o'sha. Keltiringlar. Narboton ba'alari Mal bozor. Mal Taza bozori. ayvoy yaxshi. Ellerimda yaxshi da bu yoqdan. Bozordagi yaxshi. Bozor ayvoy yaxshi. Tap-toza bozorda. Taza bu. bozor. Shu bozor toza bozor Taza mana aka. kiyimga taza ketib qolasizlar-da bu yoqdan. Mana aka Narboto degan bozor. Shuni aytib solchi. Mana u Narboton adresi. Narboto bozori bu Obyezdnoy men Sovetskiy